Ay ba, pengi po kaya ko ngang One Voice in the Philippines, Totoy Balat po. Ayan po. Sabi tayo Jolly Vloggers ni Kapapantay. Ayan. Oren po rin Kapapantay. Oren. Oren po rin Kapapang Vloggers. Oren. Oren na po rin. Oren. Oren po rin Kapapang Vloggers. Oren. Ada po ay, di na nakakit tata mo. Takpan kaya, lupain kaya. Asal ko kaya. Bako nakagihanit kaya. Ayan, kapo. Happy birthday, Boss Japon. Happy birthday, Jolly. Ako niya po, Boss Jolly, natapang ipang makakilala kayo, pakilala kayo po niya. Tangkilikan tala po rin vloggers na po ni Kapampangan. Yan, mga idol. Yan. At ay Boss na po, happy birthday. Yan. Birthday na po ngayon eh. Kain niya po, tipo na po ngayon eh. Happy birthday, Boss Japon. Happy birthday, Boss Japon. Happy birthday, Boss Japon. Aning tahimik niya mo potang gaganap niya po ni. Niya po ka kagulo. Yan po tang kahirap. Pinakatahimikan. Nungkol ka managit ang vloggers, managit mo kay personal o katahimikan. Okay, yung mic yun para mayari tana. Ay, mayari tana. Mayari tana. Nasubukan mo na ba kung ano yung Shopee Live? Ginawa ng mic? On your Shopee app and tune in to watch your favorite celebrities and more. Diyan naman ang baso. Yung baso doon. Baso? Download Shopee Diyan naman ang baso para mabawas nga. Sa tinuman pa rin ang kain, sound system. Yes, yes. Ayan na, dako kaya si Totoy Balat. Kay Meta kasi neburitang kakong kai. Buri na magkay ko pa mo, attorney. O gawa ko nita tunay ko lagi. Gadors. Na. Pa-medical ya pa pala ini. Pa-medical ya. Pa-medical ya. Medical. Pa-medical ya pala. Ay may hindi ko ano ko naman. Ali pa-medical ya. Pa-medical ako riyo. Ari mayana ka ni malyari kanini. Miminom ko mamulutan nyo. Uwa, yan ko na miminom yung mamulutan. Yan po. Yan. Nori ko pa. Kaya po rin Reno po rin dayang Kapampangan scientist. Ori ko manakit po mga nito. Yan, shot. Yan. Ore po rin layo. Gani kita kasi rolet ah. Lagyan niyo yung meng. Ay yung meng, tapo yung meng daw ta.
Yung Meng, ala yung makakubli ke post eh. Ali, makakubli de akit to. Re akit den dayo nga palit. Re Tampik kanta mo eh. Tampik kanta mong Apollo Daliri. ay Apollo Daliri. Palmi ko yung alam eh. Daliri. Awa, ang Apollo Daliri poto mangrim lang pwede lang pumali. Poto sikman me sasaboy ah. Ha? Sudah isang tampon. Ay. Wala. Na magwala rin ka, mga tuling. Yang biasa si Magderang yang biasa. Ah. Magpiyesta tamong inigan, din ako po saya dinig po king Masantol, Pampanga. Nasim baryo ni Idol. Naim baryo yung? San Isidro Mambang. San Isidro Mambang. Yan, di po San Isidro Mambang, kaya di po Masantol. Rito pong bisang manakit karala personal, jatang orene po, kaya na po pong San Isidro Mambang, Masantol. O doon, ako lalaot niya. O sige, kinina mo po, dakal po salamat. Boss Japon, shoutout mo na pa rin tayo nga palit. Lindo. Yan, shoutout nga pala aring nga palit namo ganyan. I love it. Yan. Palit, I love it. Yan. At siya po Totoy Balat Kenny. Indam de po rin taga Masantol. Yan po tang ako mandam po karela. Andamang ko po patang kaya nga palit. Yan. Andamang ko po kaya para sa iya po nga palit. Patirakan ko po kay tablado. Okay, gana mo po ganyan live ko. Dahil po salamat. One Voice in the Philippines, Totoy Balat.